ددمکی دکو نقاشن جبوی پیش روژا سوری تینه کرن حتی شب حاضر بونا 18 کومن چکدار دستلات خوا لشامی اعلان کر و جولانی وک سروکوی جی دیار کرن. گلو سوری برب کروه دی چه نقاشن نابرا ریوبریا خسر و حتی شده دی چه آسته دنه ده همان دمی ده روشا صدا تشرین چیه برخودانا تیمشاندن دی چه آسته دیه هزین ایریشی بنده و تشرین دکن کینه. اف پرس و گلک پرسین دی امین مهوان خلاک آخرد نقاش کرن. مهوان خلاک ماجی اندام دسته هف سروکاتیا پیاده اول آلدار خریده. اول آلدار دم باش. دم باش لورس. اول آلدار دمی که دکو نقاشن جبوی پیش روژا سوری تینه کرن. حتی شد استرات خال شامی راگهاند. گلو بورا نقاش هاته کرن اون هاتن دعوت کرن دوی کنگری کو هاته ماشاندن ده آننا. بریاز وی بنرخینم تخوازم تشکی بیجم تدی آنام وی پروگرامی چید کن لیل باکر و جلات سوری بتایبت لقراقوزاق و بنداواتشین برخودانی اکتی کرن و جروجا گو رژیم هلوشیای حطانها ام دبین ایریش آدنه و براستی ملت ما برخودانی که دیروکی نشان داده اف دبین مینا که جبو دیروکی تواهی دجی جبو پاراستنا خاکا خواه جبو پاراستنا دستکفتین خواه جبو پاراستنا رومتا خواه نتنه شروان ملت جید ناو ده برخودانی یک دیروکی تیمشان دوی مناسبت ده از سرید شروانین یا پجی و یا پگی و قصدی بگشتی و توای شروانین گو ایرو چپر شرد برخودانیت کن وان سلاف دکم و ملت میگو خودیل وی برخودانی درد که و به اراده خوی آزاد جمال خلی ددن بصد کیلومتر دچن وی بنداوی و لوی ده برخودانیت کن از وانجی سلاف دکم و هر وها شهیدین گو خفدا کرن جبو گو برخودانی بسر که از وانجی برزداری بیرتینم بجنا خال برانبری بیرایناوان طوینم جبو بریندارا شفایت خوازم 14 سال قدیان که پیواژوی که نوت سوری دست پیکر بو پیواژوی شورشه لی بالا خو بدینه اموک تفگر تشتی گو 2011 ما گوت ایرو تف پیک هاتن و پیکتین و دیسا تشتی گو ما 2011 گوتن امانا دیس وان دویژن یعنی وی چاقیجی ما چو گوت ما گوت گرکش اف رابونا ملت و اف شورش نبه شرش بود سلاداریه ام تجاری ام نابن طرفه کی شرش بود سلاداریه گرک شورش دموکراتیک پیک بی گرک سوریه که نو ور آوا کرن سوریه که دموکراتیک ور چی کرن اگر ملت سوری آنا رابوی سرخواه نجبو ده سلاداری رابوی سر خو رابوی سر خوش بر دوزا مافی خود که دوزا آزادیت که دموکراسیت که عدالت وکوی رومت دوزا وان تشتاد که گل سوری بو وی رابویه وی چاقی ما گوت امی لگوری داغازن گل سوری تفگرن لی وی چاقی هنه گروپ ایدن بری خودان شر ده سلاداریه وان لسروی دوام کر ایدی دما درفت چه بون وكن زانن شر غزة شيبو شر لبنان شيبو وحزب الله دربا خوار ايران دربا خوار روسيا لاواز بو شر اوكرانيا دركات دوان مجارات وادي دي درفت شيبو وشخون مداخلات تركا و تشتينغو شيبو ده داوي هنا كيزا ديتنغو ايدي ريجيم بر بداويف دچه جبو في هنا كيزا بري حتى شي دا شامي تشتا بالكيش چبو دما حتی شرکت شامی یکمین داخویانی آوان اف بو گو شورش قدیا چه شورش قدیا اف اثبات اوی بو یعنی ما 2011 مدگوت آوانا تنی دردوان دستلاتداریه پر کسا ام توانبار دکرین یا دگو هنچم اولو سروان دویجن او جی دخوازن سوریه دموکراتیک چه بن ایوای هما قصر الشعب و جی دستلاتداریه و جی ناون حکومت و سازیه دن کد دستوان همین یکسر گو شورش قدیا پکی چه شورش قدیا کا سوریانو کانی ناوی وک بریه پرگالای وک بریه سازیه وک بریه سیستمای وک بریه حمد شوک بریه هینا ناوندیه هینا اراده گلین تنه چاوالی هات بیر شورش قدیا و اثبات دکی یعنی لگوری منطقی وان شورش اف بو کنگی بشار بچه یکی دن بیدوساوی و جارجی یکی ناوی ابو محمد جولانی هات دوساوی کا گل سوری
داخوازن گلی سوری لکمان اوانا چون حتی هنک تشت پاش دکتن مثلا دم رژیم ده تدی ما امج رژیم ناراضی بون رژیم ظلم لما کرد عدل مت کرد و کریارن گل دیجی مب تایبتی گلی کرد کردن تین زانین لی مرا هنک تشتا ببینه مثلا دم رژیم ده هری کم روشا جنه نو کانا بو نزیکاتی جنره یادن هری کم نزیکاتیش بو پیکاتیان نبیرنگی بون هری کم مجلس الشعب دقوت مجلس عقل هبو شكلي بيجي هالبجارتين انشي دبو بشار بو خجي يعني تفان علوزيان دمي قضيه هالبجارتين شيد كر هالبجارتين راس شكلي بون او بون لهري كم شكلي بيجي هالبجارتين انشي ذكر اف كسانا هاتن هما قشتن شامي هما قشورش قضيه وخلاص امي في الحكم بكن جبرشه ايديولوجي وهشمندي خود سبيريني ایدئولوژی هشمندی اوی یا دبیجه هیز دسته کی دبه دسلاداری دسویده دسلاداری دست کی دبه ایدی ریوبری اوه حمتش اوه يعني منطقي وانا به بفي منطقي هاتن الشامي يجبوفي يعني حتى اف جوینجی چما چیکرن مره شارژ دمین جبر یعنی وستا کاریم گوتا خلاص و من ناخذ مناقشه کرو السروق و فلان کس نزانم چه و ارکان ناخذ پاره بکنو قد یا شغلو کرن مانا روجا کی هاتن دی سه کرن وزیر و یکرن نزانم چه هر یک وظیفه داوان لی کاپی کاتی سوری کینه روشا سوری چیه یا ما اف هزینگو جبو شورش بیگ بیو قیصال خبتین کاوانا چو جوان مانه ائتلاف هبو حرکا کردی هبو درزی هبون سوریان هبون آشوری هبون علوی هنه بیکاتی دن هنه یعنی افانا بکتشون يعني تا شورش آني خست مجارة كي هات جي نافندا دسلاداريه خلاص تهات لقولي تا شورش قديا اف جروبين چته چکدار آني جم خو کوم کرن بوان جروبان گوبنر وام کنگره چکر کنگره ولو چید دنیا کنگره که چند چته تشخور آني نه تا اف کنگره بنا تشتا بالكش شي جبلي شخو چته نه وجاين تشتا دن تفزلا منجي جنك جناوانتنه يعني يك جنك إرادة جن تمثيل بك تنه جنا بإرادة جنا جو جبب كولا ويتخازن فزلامين شتا تفلف دو كومبون وشخر تف جروبين چكدار وقلت من فاما كونغرا دار خص وفلان كاس سروك وفلان كاس نظام شلف دو بار فكرن وسانابه تشورشك بيكاني جرك بو بريا هرتشتي نونرين حمي بيكاتين سوري جرك جوينك شامي تشيبو با دناوا خود بريارين هفبش دابانا يكي قوميتين هفبش دركتانا دوا قوميتين هفبش تا آماده كارين كونغرك نتوي باتا كرن دوه كونغرا نتوي ده قومسيون باتانا چيكرن قومسيونا نفساندنا زاغونا بنگهين ياوي ولاتي قومسيونا آماده كارين هلبجارتنان قومسيونين آماده کرنا حكومتك نافبر يعني دمكي قومسيونين جور بجور بهاتانا چيكرن ولغوري وي دمك بهاتا ديار كرن دوي دمي ده وي كونغري كاري بو هناك ارقدار كربانا بگوتانا مثلا 6 ماه سالك چقوي سيتي خوستن وي دمي برا اف خباطين ما بري وبن ليف تشتفنا هاتن كرن يعني هشمندية كدسبوت هشمندية كناوندي هشمندية كجو تجاري چاندا ديمقراطي قبول ناكه او هاتسر دسلات داريا شامي أنا سر مسألة حكومتي وانا لي وقوت وبحث خالكي بير جرينكر وقو هناك هيزا بري هاتا شيدا شامي او هيز كينا يعني تنزانين يعني اب هزين قوانا حتى شي ما كيت شيكر ما حتى شي نبخف تشيبو معنا هناك هزاو تشيكر هزين نابنا توينه اي درفنه تشيكرن وخدي لي درد كفن يعني وحتى بجي كرناوي ادلبي وكوم كرنو آماده كرناوي بالصالان هركز دانه هزانا كينه يعني اب هزين درفه تو دردکی وانی گو گل سوری دارامید جام بکه و نوا دموکراسی جام بکه تنه تو دردکی وانی گو سوریه به سوریه که آرام و دموکرات تنه دردوان چاوا آلوزیل هرم بردوام بکن دردوان چاوا اف هرم نوا اخته آلوزیات جام بکه او چاوا برجواندی دولتین خو بره وبن جبو اف زانا دما دیتن روسیا
باندورا وی هات شکناندن ایران باندورا وی هات شکناندن حزب الله هات شکناندن روش درم داد گرتن رژیم جو استیا و چاقید ایدی جهت شیر گوتن کرم که و پرتشتین جدا جی چید بن یعنی حتی آماده کاریم و شرطی جدا جیر کربون ایوانا تین زانین یعنی هر کس وید زانه یعنی و هزین در و هگر براسی تو بخواست شورش که دولت اکید بکه دوید زانه و جبوم سوگر کرنا سرکفتنا شورشی دوید خبس بیر هزا خوی هندورین نه هزا در و حتی خبس بیر هزی در و شورشین جواکان شورشین گلان ین دموکراتیک و حرتم خطریه ده بله نها دیالوگ ناوبره ریوبریا خسر و ریوبریا حتی شده هیا دوید می داویده تدی انا حتی شیجی اعلان کرگو از خفسخ دکم از نامینم خو کرد دسلات شامی ایجانا اول شامی بونه دسلاتک دناوا وی دسلات و خسریه ده تتکلی پیوندی تننه هنک پیوندی دناوا وان و قصده ده اوج بر قصد قوتها كهيزة كنسر عردي ونكارم بي قصدي تشتكي بكن وهم جي حسابي وان جدا قابل كم قصدي قانع كرم ددن قصدي خفسخ بك قصدي بي تمام وقبي امري مش قادر ما دام منهاتن اجي دفج تشكي خبردم وبيرانجي دي صار روشي او انا بري 2011 روش تابو دخوازن روشي وگرن وچاغي هناك هولدان هني يعني انا هولدان هي مباشر وقت مقوت نخسري تتكليه ترنا ليه هناك دولت و هزين جدا سازين نافنتوي جدا كتن نافبري هناك هولدان هنا يعني نافبرچي هنا ايجد نافبريده وساد بيجن كام نافبريده نجبوغو شرك درنك هبه هونچاوا لهف بكن هونچاوا چارسري كي دينن ليه وكي اكسر و ديالوج و هفديتن بواتايا قو ملت ايمت زانه بوي رنگيتنه بله نها وبحث خالك يكر بجن قصدي تشك ديني نها جبلي هزن سوريا ديمقراطيك الباشور الدرعا السويدا حتى تنف هز هنا اما جبوي وانا ناي كس نابيجي تشك ديني چما جبوي قصدي تند بيجي جبر قصدي خودي بروجه كي بروجه كوي سياسي جي هي نتني قوتك عسكريه و بروجه وي ديمقراطيك رنا سوريا بروجه وي بيقانينا مافي بيكاتيا وقلانا حتى قصدي هبه املتانا جوي قصدي جبو خو حزب ببينن و قصدي بارزواني وانا ونكاربن بروجه ديمقراطيك تنه بكن يعني او تشت فكرن دبيجن خلاص واسوري كده اسمه شورش قديا بلا تكس بحث ديمقراطيه وكبيه وعدالته وازاديه جمرنكه حتى قصدي هبه مثلا ملتي باكر رجلات سوري راحت كاربي جز في قبول ناكم شما قصدي هي حتى تبحث باشور كر درزيجي هجر ايرو روج هلوز داتينن او جيج برغو قصدي هي دبينين جو نبتنينه انا هربن برآوي ملتي علوي اره هزا كواني چك دارتنا لدبينين د سوري د هرمن دن هنه هيفين ديمقراطيه هنه جبوفي او جوك مورال وهزجي دغرن يعني قصدي نتن الجغرافيا قوتي جبو تواي قال سوري يدوي جيك هيفي بالا خبده بركا سبون حتى بري حيشتي ما دوازدا شري قصدي يذكرن بس انا شو قصدي باريزن شما ما قصدي ناتي قرتن قصدي قصدا بري شما هالوستي وان هات قرتن اجبرگو ایدیوان جدید ایرو روز هگر هیویه که بندواریه که پیشاروجه که دموکراتیک جبو سوریه هبه مایی گریدای هبونا قصده به حتی کرد ملت کرد انا تدي هنا كان حريق شخرت دبي جبو كردا يك دبي فدرالي يك دبي اوتونومي يك دبي نظام نافندي يك حريق شخرت شيك دبي چما دبيجن راحت چما فان حريق دبي برا جبر قصده هي مثلا قصده تنبه بارتيين سياسي جنكارن راحت بيج از فيت خوازم جواك جي نما وين كاربه تشتي خو بيجم قصده بوي مسوغريا بيك انينا بروجا ديمقراطيك ات سوريا ده مسوغريا انجام گرتنا د شورشا 14 سالا بردوام کرد سوریه ده یعنی 14 سالا ملت سوریش بو رومتا خو کر انا ایرو روج تهزه که گوان هیوی وی تمثيل بك جبلي قصد نمايه فجبر به دسري د ترك و هتشي و هزم سازي و چته و گروپ ام پی گریدای تف ویش بو خطر دبینن یعنی دبیجن گره که حتی چی قصده جو ارتراب بله و شو دست بگید جی بحثا برخودانا تشرین کرنها
سر بنداوا تشرین ایریشین پر دجوار تینه کرن ده او کم جوینا کل شامی هاتا دالخستن هنک کمین چته کو ناو ایریشا ده جه خود گرتن دور ده حاضر بون تشتهری بالکشن های ایریشی بنداوا تشرین دکی کینه مادام واد ناو ریوبریانو ده جه خود گرتیه کینه ایریش دکن ها برسك خوشه و يعني براسي انسان بفكره حطانها تركاب طياري خل بنداوي داختي خلكي جيت برسيد قلت شو ما الورد ده يا تقول هنا جروب سوري هنا ايه معارضين يعني نافون على اساس قاشوا اوبوزيسيونن دخوازن بنداوي بقرن وجروب قصد ناهلن جبو في دكفن طنقايه دي جارنا زالي كاريا وان دكم زالي كاريا وان دكم ای باشه تا يعني بخو ترك دكن بخو ايجو شر بريفت بن صوباي تركانه راداري تركال ورن طياري وانن جهاز طياري واني كشفينه يعني حتى جروبن جوان ولاتن دور هاتن تف تركان يعني عربي جنزان تف تركي ناو خد داخلن چند حبه ای جروبن بناوي جروب سوري ناخستو ناف ده جوو بناوي وان بكن اجانا برسا جو كوجي جوت تمام حطانا ها مربي جاي تركو تا بناوي وان جروبان تشخر حجتك ديتو تا بناوي وان ايريشا خو بيك تاني ايفا فاناجي دا خواني دا جوتن ام تبله هيزا قول شامي تشيب ام تبل ويد بن ومو جروب ام نمان باشا انا ما دامت نما اجاف ابي جو ايريش كينه معناته تبله اي شامي بو يعني جنها بيفت تي بالجوري بريارا شامي بغيره قالوا بريارا ايريشي شام يعني جي ابو محمد الجولاني وحكومته وي دسلا دارياوي ببورينن او دسلا داريا قد سويد دسلا داريا شامي خديل في ايريشي درت كفن يعني دبيجن ام ايريش دكن حطانا انا قوتنا اي تركي دبيجن نانا ازم اي كينا بجنن اي قوتن ايريشي ماتكن معنات في يك دركب ميدان بيجي ازم جبو في اف اساس راستيا في شر قريج يقو سرمتي مشان در خستورتي بنا جروجا كبريش دس بيكريه هلوستن تكسي لدج في ريش در نكت نهزين كواليسيوني هلوز ديار كرن نا جوالات عربة هلوز دركت نج شامي هلوز دركت ونج هزين ديمقراطيك هلوز دركت تكسي هلوستي خو ديار نكر نقول تنيا افشي ريشه معناه حطانا دردي هو بتقول برا بشار بتشي بشار شو افشي ريشن منها العقبه الاردن جوينك تشيبو دوي جوينه ده بريار دركت جو بلا شر چکداری يعني جي چالاكين چکداری د سوريا ده بسكنه كسي ليگو دار نكر ديسا ايريش سرمتين كرن باشا الرياض جي جوينك تشيبو للسعوديه ديسا لورجي بريار دركت ديسا كسكي بحث نكر يا ابي جوجوين شيكرن داخوينيك ندان نگوتن يا ما انا بريار دا چما كس ما گودار ناكه يعني جاري كم بريار خو بينم بيرا خلكي كس خودي له در نكت انا جي ام تخازم يفهم بكن افكينا بيريش ماتكن ريش ماتكن يعني دبيجنا مو تنبكن و بلا في اعتراف بكن اي جريش كده دولة تركيا باشا هاجر دولة تركيا اوه شامی افده سلاداریا شامی حرو ام گیش کرنه دبی سروریا سوری و یکیتیا سوری و هن سو یکیتیا سوری و سروریا سوری خراد کن باش ازش بیجم مادام تو قیس دل شوات یکیتیا سوری و سروریا سوریه افترکانا هاتنه پر باجارین سوریه داگر کرنه تو چما جیر نابیج درکه چما جیر نابیج یاو کاس خلاص تا بناوی پشگریا مش بو دجی رژیم تاتبو تمام خودی گراوی سعادت خوش هه ده بچه جعفرين دركب جرابلس دركب جبابي دركب عزاز دركب جريس بي دركب سريقانية دركب وانا جي من بجي بندافع تشريني و خرقوزاقي واني ريشي خو بسكنين تشي تلفرشتك يعني تو دولتك جيرانه هجر هندري سوريا ريشك بسرت دهات حقيقه هي دعوه ما بك ايريش سرت نهاتي ما تشتغل تنكريه ام سوري نخب خانه برزغري كمان هندرين انا ما هين لا منكريه هناك برزغري كمان انا مو كبدو نافكرن امد ناف خد لفدو بجفن كونغرام تشتكن ام تشتكن ام زانن امد ناف خد بلكي من هفجي خنجارنا
بلکه ام دو عاجز جیب کنم خوب خان ام سورینه ام همولاتی هفدون و ام بهفر ام پرزگری که خواب برنگی کش رنگا می چاره سر بکن تلفر شد که کسی نگوت اجا او گو ام گیش کرنه به بانگ خوی سروری او براقه و زانبن هگر براست دل شوات سروریا سوریه و چاغه وان داگرکریا گل سر هرمین سوری چی بونه هرمین داگرکری بانک برا آزاد بن برا رزگار بن براقه مانا اف گروپی چته تبلی تبون دبیرنم تبلی ارتشا قاشو یا سورید بن نه این ارتش خط نه تمام امی بیجن خو بکنو و باور بکنم بیج تمام ارتش اتایی و وا تبلی بون بلکه انا لعفرینی کی بره بده کی لعفرینی چما ملت عفرینی نکار وگره چما ملت عفرینی نکار راحت وگر مال اخو معناه هنا كان داگر کر هنا بلکه اوی داگر کریت کن کینه چما تنابیجه تنی تجبو ما خورت توی بیجه جبو و گرک یعنی اف شر گوته کرن راستیای بدیتن و اف گروپ چکداری گوگ ایریش دکنجی و راستی زانبن او ایدی بونو گروپین چته به ترکار لدجی برجواندین ولاتی خود خبتن هاجی بحثا خاله کی پر گرین کر هر کس بدنگ برانبری ایریشین هی به تایبت سر هرمین باکر وجلات سوری و سر بنداوه تشتیم وک بنداوه کی خدمت وزاریه گل اونیزی 26 27 روز برای خود ده بنداوه چوینا گل لسر بنداوه واته کی چاود دی تزانه ددیرو که مینا که نوک به پر که من ملتک دقادا شر دوری قادا شر بصدی کیلومتران لی بده به اراده خواه تیک و سیارین خواه بچه جی قادا شر اولور وی شریوان ایریش شرمزار بکه بیج از هاتم از شرمزار دکم از نخوازم بنداوام ایریش سرچه بن و پشتگیری برخدانی بکه براستی سکنه که دیروکیه اوه دکتیبین دیروکه دو بینیفساندن جارنا تی بیرام موک جارنا اختی دیروکن شورشن دنیای دهاتن خواندن مدگوت لویتنامه ملت ویتنامه و ساکر لصینه ملت صینه دما شورش آخو کرن ملت وان و قیس فدکاری کرن و روزک به دکتیبین دیروکه دوسا بینیفساندن لباکور روجلات سوری ملت و خودی برخدانیه که دیروکی خودی دستکفتی خود درکت و بتایبت یعنی تابعیتمندیه که وسا جهیه نتنی پیکاتیک و نتنی اولک نتنی مسلمان نتنی مسیحی نتنی ایزیدی نتنی کرد نتنی عرب نتنی سوریان تب هفره یعنی وسا همه پیکاتی خودی لوی برخدانیه درد کون و نتنی شروانان برخدانی کرد مدنی جی انسان سویل انسان مزم بچوک جن زلام هر کس به هفره تبي برخدانية دبن أنا جنبي أم في برنامج بهفر تشير كن ديسا برخداني ملت لويدا الوسط خواه ديار دكه جبوه از وی ملتی جی سلاف دکم و از خوازم تأکید دکم سروی گشورشک گشت آستا کی گملت وی سویل جمال خلیخه و بچه قادن شر خودیل برخدانیه درکه زانب او شورش بناکه او شورش بسر که بله اول الدرنها ما هم بحثات الصلاة الشامي كرنها بيجن دم پیش و پارلمان وارد شكر مجلس تشريعي و هل بجارتن ورن شكر و دستور ورد داين بشكل هي اف خبات وري مشاندن و سوري بر كرفه ببي سوري وقت مقوت يعني جبوغو براسي شورش وقت راستيا شورش بتمثيل كرن و بيقانين بفي شوازي ناب بفي شواز تاني يك هاتي هماش خورد بي دبي تمام از هناك ناف يجمر بين از وان ناف عريفكم برابر مجلسك كي دمكي وهناك ناف جي برابر حكومتك دمكي واجي سروكي كي دمكي ودمات تبرسد دمكيات تشخيص دبي نزي دي 4 سال 5 سال 4 سال 5 سال توجهت سازي خطابات شيء كسنا ما كارت بلاقين يعني ما شخوت 4 5 سالان تي ارتش خودي شيء واستخبارات خودي شيء وحم سازي خوابك كسنا ما كار رخنا كي بچوجي تبك كسنا ما كارت تشتكي يجيبك یا راست چوبو دریا کومبوینا همه پیکاتیان را افتش پیک بهاتا یا آنا مثلا افتش پیک بهاتین آواکرن تنی هتشینه تنی چتن تین دکه ناف
یعنی کسکی ولات پارێزی سووری کەسێکی دەموقرات کەسێکی ئەو ناوانده دەرفەت نهاتی دان چێ بن ئەف شێوازێکی شاشە و ئەvەیە وێ بەرێ سووری بدە پرزگرێکێن مەزن ئەم دخوازن یەکیتیا سووری پارێزن ئەش بۆ vێن پەرگالێک دەموقراتیک پێشکەش دکن بۆیە چاندا دەموقراتیک ئەم ببین یەکیتیا سووری پارێزن ئەو چتکە ئەو بڤی شێوازی سووری پەرچەتکن ئەو ئەنجامێ دوێ تشکیلە دەرکەبە ئۆرتەیە یعنی ji pêkatiye din tev wê tev bigên qenaetek wê bêj maniya wê em dervey Sûrîman wê Sûrî perçet be ya meselen di rewşa kulô de wê dirziye bêjin ya me va naş xwe hikûmetek çêkir ez dervey wê mam maniya ez ne Sûrî me wê perçebûnê mav çi ye Elewî ji wê bêjin ez jî dervey wê mamê ew ê ji wê cuda bimîne ji xwe Kurd jî berê cuda tên hiştin Sûriyan û Aşûrî jî ji xwe ئەو تعداک مەزن وێ وان بێکردن ینی ئیدی ئیسلاما سیاسی تێ سەردەسەڵاتداریە یا جیهادی تێ سەردەسەڵاتداریە انقلاب چێ بوو ئەو ژی فەقیراتنا ینی ببووری نەزبێن فەقیر ینی مەبەستان پێ یعنی وسا ڕەوشەکە هژماراوان کێم د ناوا زەحمەتیە ناوا زەختێ de ولۆ مەزن de ئەوێ ژی ناو مەترسیا دەنێ دەمێکە کۆمکوژی دەرحەقیوا دەپێکتن بەری درۆژە حەمای ده کەس هاتن کوشتن دبن navên cuda cuda de yanî yani komkujî tên kirin tunekirin têkiriş bo vê ev miletana tev wê çaxê perçe bin yani tu li Sûrî perçet ke tu li Sûrî nakî yek Sûrî kengî gidibiyek wextê ku hemû kesên li erda Sûrî coğrafiya Sûrî de intîma hestê endamîtiya Sûrî cewan çêbe ez ê çawa hestê hanca min çêbe dema ez bibînim îrada min tê dîtin di hindirê Sûriyê de îrada min çawa dîtin dema got pergalek demokratîk hebe mesela mînak dema min dêjin bera ne navendî be yani ez bi îrada xwe li herema xwe karim xebrê ve bibim bes ez endamê Sûrî giştî min jî ez girê de wê çaxê çi li ser Sûrî bê kirin ez ê Sûrî biparêzim ez ê xwedî lê derkevim ez ê xeberpirsiyar bibînim di ber de lê dema tu îrada min nas neke êdî şam xera bibijî ez ê pê nehesim got îrada min tedelê ji ber ji xwe berê ez dûr de tune me wê çaxê te ez perçe kirim te ez Sûrî qut kirim yani ew nasnameya hevbeş ya giştî ya netewî Sûrî nema dikare temsîl bike ji ber vê ev pratîka gotê meşandin ne mijareke takekesî em digirin dest çima filan kesê filan kes tune em dên wisa Sûriyeke nû çênabe û dibe isbatek hîna pergala wek a be's û hîn jê xerabtir berdewam dike mesela ya herî kêm te diyem ji rejîma be's nerazî bûn û dijî wê meşoreş kir ne bes herî kêm tev got min jê nerazî ne ya hinek tiştê wê got batana daqurtandin hebûn meselen nêzîkatiya wan jinê re jê ana ve êvana baştir bû ya çawa mafê jinê erê tune bû lê dîsa ew çewîsandin û nixomandina jinê jî qêstine bû yani herî kêm digo yani herkes azad e jin çawa li xwe çawa bibe bi îradaya xwe ew ê yani mudaxeleyê îrada wê takekesî jî net hat kirin evana ew îrada takekesî ya jinê jî nehiştin îdî ev mînakek e û tiştê din jî wisa ya mesela herî kêm bejaresa 2004 digo Kurd beşekî tevna netewiya Sûrî ne 2004 bû hîn bejaresa dilo got ê ka evê gatî Şamê divê ez serokê desthilatdariya Şamê ka îja te çi ji beşar zêdetir ji bo Kurda kir îja pirzgirêk ne tenê Kurdin Kurd beşekî pirzgirêkek serekî ya hindirê Sûrî ne lê pirzgirêkê Sûrî giştî hîn meztirin yani pirzgirêka demokrasiyê Sûrî de heye ve bi vî rengî demokrasî pêş nakeve ev tê vê wateyê ne wek Ebû Mihemed Colanî got şoreş nema ez cuda dibêjim ez bêm esas şoreşa bingehîn ya demokratîk ana asta xwe herî bilind wê bimeş û berdewam bikin we behsa gelê Kurd kirin hat derbarê ji bo yekîtiya gelên Kurd yekrêziya xeta gelên Kurd xebat tê meşandin xebatên hatîne meşandin li çi astê de ne bi rastî xebatek dihat meşandin lê hinek bûyer çêbûn bûn kelem pêşiya wê yani bûyer rastî hev hatin çawa bû elmuhim lê te dî wek ji ber hûn ji min pirsim mecbûrim rastiyê bêjim hûn naxwazin ez li derdorî Mersela biftilim bêguman rastî ji darna tale
لێ مەجبورم بێژم ما جivînê partiyan li Qamişlo çêkir û partî û kesayet û kesên xwedî bandor hemû kes amade bûn û li wir me bi vî rengî hev kir em konferansekî civînekê çê bikin di asta konferansekê de bi hemû hêzên Kurd hazir bin ê rojava û di wir de em biryar bidin ka çûna me Şamê wextê çê bibe êgo here yek bide do be sê be deh be îşe mejwê tune û mijarekî teknîkî ye êgo here bi navê Kurda bila çi bêje yani em wek Kurd di Sûrî de çi kîjan çareseriyê guncav bibînin û di wir de me got di tişt li pêşiya me ne yek pirsgirêka Sûriya giştî yani ji bo Sûriye giştî em çawa bifikirin wek Sûrî yani Sûriya Demokratîk gerek çawa be mesela ji navê Sûriye bigire heta pergala wê û di do di nava vê Sûriyê de pirsgirêka Kurd çawa were çareser kirin em du mijar in ji bo van her du mijaran gerek em hemî hêzê Kurd levdû kom bibin û em biryarekê bidin nerînekê bidin yani nerinek hev beş lê ev ê got biçin Şamê ne tenê Kurd bin yani Kurd û Ereb û Sûriyan û Aşûr bi hev re ji bo çi yani ne wekî şandeyekî Kurd tenê biçê erê yani çê nabe tenê şandeyeke Kurd şandeyeke rêveberiya xweseriya demokratîk ya Bakur Rojhilatê Sûrî Kurd jî di nav de bin me vî rengî got dema ew şande çê bibe û biçin heger biçin ew şandeke çû Kurdê di nav de bera nerîna wan yek be me wisa plana xwe danî û me biryar da em me komîtaka amadekar derxist ev komîta amadekar wê ji hemû partiyan pir partiyan hejmarek hat hilbijartin û ew hejmar wê bixebite her kesî bive xwîne amadekariyên munaqeşeyên got çê bibin amadekariyên civînê bikin û plana saziya wê deynin û bi rastî ew komîte agahî dan me ji mer gotin 16 mehê yani 16 meha yekê wê civîn çê me jî xwelgorî wê amade kir û bi rastî em li benda wê bûn yani ciyê civînê em zanibin ji bo em herin lê berî wê bi heftiyekê ez bawerim derdorî heftiyekê bû zêdekêm dîrok baş derdorî heftîkê bû birêz Hemîd Derbendî hat ji Hewlêrê hat Qamişlo hat hevdîtin xwest hat bi hevalê mezlûm re hevdîtin xwest û hevdîtin pêk hat birêz Derbendî berî civînê bi çend roja dema hat got hevalê mezlûm em dixwazin bê Hewlêrê hevdîtin çêv û heval çû Hewlêrê yani dawet ji wir ve hat dawet ji wir ve hat vexwendin ji wir ve hat birêz Mesûd Berzanî ew vexwend cemxwe got em dixwazin hevdû bîn me jî got baş in ji ber got heval çû wê çaxê plansaziya civînê hat taloq kirin yani bi rengî xwezayî hat taloq kirin û çima va hevdîtinek heye ka em jî binerin belkî encama vê hevdîtinê de ew ê got belkî ihtimal heye civînê 16 mehê nehatiba belkî di encama vê hevdîtinê de ew jî bên heger bihatana wê bihatana heger nehatibana jî belkî ev civîn bibe fursetek gobêr lê civîn çê bû û heval vegeriya piştî civînê dîsa şandeyek ene kesê çû Hewlêrê heta me ji bixwe ji komîta amadekar pirsî ya me got ka civîn çawa bû yani ew civîn qeyl dar nakeve ê gotin şanda ene kesê çû Hewlêrê ka em benda wê jî bînin tevî got biryara me li Qamişlo wisa bû em ê civînê çê bikin ê hat hat ê nehat nehat yani qediya yani em nikarin şoreşekê bisekinîn li benda hineka wisa biryar wisa bû lê bi wê civînê bi wê hevdîtinê yani me got em hewldana bikin bi rastî ne me got komîta amadekar got û komîta amadekar yani biryara rast bû jîn û ka em temam me erê 16 mehê heme hazirî kiribûn lê çend roja em benda wan bisekinî ji zererayê tune am hûn ew yekîtiya helwest çê bibe û em alîgir bûn ji bo vê re em sekinîn û ev ciwamêr çûn û hatin û hevalê mezlûm jî dîtin û ew kirin ana dîsan nehatin bi rastî em ez bi xwe dibêjim yani gerek yekîtiya Kurda çê bibe gerek çê bibe ana bine ferqek heye ez dixwazim vê detayê di riya televîzyona we bêjim ger izna we hebe
جارنا بحثا يكتي كرن انساني ما تاني هستي خطي من زمان وتاني هستي خبين زمان باشه از خوازم يكتي تشبه اجد خوازم يكتي تشبه ليه تاني هما تبيج خوازم تشبه وكلام اللي بيشاوي هن ترانك يكتي تشنابه تاني بدا خواز وبهيفيان تشنابه دفي هاجر براسي تتخواز كلام ينقو هن تشبيشي راكه جوتو به اجارنا تشيقي بالكيشه دما ام اودكن ام دبين يا فلان كلام هي كام راكن جوي كتي تشبه هناك هنا دبي ها هنا خوازني كتي تشبه يا نقوم ناخوازن اشتبي ترد خوازم بس ادبين اف كلام هي كازو عجلم في كلام يراكن ادبينم يعني تبي مش بقي فلان در يو كلام انا بي بيشينا هي تشبه كام راكن جو تشبه دبين انا نبج ما نوي كتي تشبه اي ام تعب خبك وقت جار ادم بري فيجي بتسي صاله ديسا يا ما قلت سنابه هنا كام توانبار كرم گهندجی یکیتینه دما از بیجم نابه نگو از نخوازم اشته بهتر دخوازم بس از دبینم گو سنابه بو بفیرنگی نابه انا جی ادبیم يعني ام جبو یکیتی چه به هناك تشتن دوی پیک بین جبو پیک به يعني از نابه برا پیک نیه بجبو پیک به هناك تشتن گرک بن يعني تشتن ما بين قال هف انا او تشتانات شنو هو بحسك كلامك كلام تشناوي يعني انا ازو تجبو ببنياك دويت تشتكي هفبش نابرا منو تتشبه تشتكي هفبش قام لسروي بمشن ما بعد تشتكي عيبي يان شاش از دبيجم مثلا تدبيجي كا ببنياك از تمي ببنياك باشه دجمنك ايرو ايريشي متكه ايريش دكه از دبيجم اف دجمن غيرك از بر خبدم وتجي تدبي نا دجمن وبرا قبينا مشكله بكي از تمي تشاب بنياك مجار نمجار دلی متخوازیان دلی تناخوازه مجار کی تشتین هفبش ین نتوی هن دوی ام ببین یک لسر مثلا از بیجم یا دولت ترک داگر کره تجی به نا نداگر کره ای چا است ببین یک تمام دلی ام پرد خوازه اما دلی تما عالم بین ما از بنده دلی تبم ما مجار نمجار دلی مجار که دوی پیک بی اجي فيت بيجم جبو بيك بي اگو دلي تده و دلي مده جبو بيك بي گرك اف جواميري گوت خوازه بمره ببيك دوي هلوستا ويجي وك ام به يعني هلوستا مو قوي به ام ببنيك يان دوي از ببم وكوي از بيجم دولت ترك نداگر كره اف ايريشه گوچيت بن نه ايريشن رزگار کرنه و اف برخدانيا چيت بن نه برخدانيه اف خرا کرنه يا دوي ازولو بيجم يان دفيت تو يعني طرف يدن دفيت تو تجي بروفا جوه دفيت بيجه دولتا ترك داگر كره ايريشه گوتين کرن نروانه برخدانيا گوتي کرن برخدانيا گديروكي گرك پیش كوه ايدي از بم وقته يان تي بوك ما كيجان اگوگ ما بين قال هف كيجانه راستيه كي انا ملتي ما تف بنا انا ما بحثا مجارك كر ما قلت اف ملت بمزن بچوك اختيار جن زلام تفتشن بندابا تشريني تي چه معنی يعني ملت خديل برخدانيه درت كذا ملت بيجي برا زاروك ما نشكين برا برخداني نشكي بلا برخداني بسر كذا يبي شاغي اگر تي كيتيت خواز تيجي بيجي بكي ابي جو بحثه كيتيت كنو وسا زماني خو ولو برنك فسيح واشكره وحرتم دبيجن دبي كيتي از جوان بيجم كهل وسي تجبويه كيتي هل وسي خد ياربك مثلا كاجمر بيج اف داگر کری نه داگر کریه کاجمر بیش بنداوا تشینی تشتی گودو برخدانی یان خراب کرنه کاجمر بیش اف ایریشن گوتین کرن ایریشه تنه کرنه نه یان رزگار کرنه وک هنک دیویژن يعني هلوسي خلفان دياربك جواست ببنياك اتوانا نكه ام انا سبا ميديش لبدو كوم ببن دسبا مي لبدو كوم ببن ها دو ساوي وقت بري 3 سال ببن ام لبدو كوم ببن وخلق دلي خوش بكن وسر فيسبوك او سر نظام چه دا ببن چينبو چينبو فاز انا اشتر دبيجم گروسا بچينا به چمات تم توانبارد که وقت تبقي وقت تفجر ما وقت ام يكتي ناخذم ام اشتبه تر تخازن بس ام دجم برا سر بنگه سالم به تشتاگو نسر بنگه سالم به و خراب به و انجام نباشه در کدن وقت عيني چاوي انا ابو محمد جولاني هاتي خو اعلان کر خو کر سروک و چند گروپین چکدار در دوری حکوم کر و هنا کسی هلجارتن گوانان مجلس پکی سوریه دموکراتیک ولا چی به
سوریه دموکراتیک چه نابه معنی به دیاره یکیتی جی وسایه یکیتی نل سر پیوانه که نتوی پیوانه که یا تو بیجی یکیتی نتوی یکیتی نتوی ما تشت نتوی منای نگله و گرگ اولهیه نتوی وری پاراستن اولهیه نتوی یکیتی نتوی وری پاراستن تو تشت پیوسیا یکیتی پکناینه مثلا پدکیجی دبیجن مثلا هفدیتن چه بو هنه خلکا شاهی کر باشه پکی یعنی پدک چی نشانه یکیتی نشانده مثلا بریز برزانی گوت از برخدانیا گلی مل با کروجلات سوری سلاف دکم و برخدانیا هم باش برا خوب پاریزن گوت ای دولت ترک چما ایریشی بنداوات شنید که معنی او تکلیه هم باشن دوستی هبن کاری بگوت ای دوستی منی اردوغانیا ایریشی بنداوه نه که نباشه مسرور بخود شو انقره مسرور اشترکار گوت یا ایریش نکن گوتن پکی حتان ها داخویانیک واترا گهانم وانه تاج پدکی بهیستی گوتی بلا ایریشن لسر گلی ما بسکنن ایریش تداخویانی ولو نهاتی دان ای باشه از چاو باور بکم گیتی یکیتیت خوازه یکی روکش روژا گوت مثلا وقیس انسان می مدنی شهید کتن جبو وانی مدنی وان هیزن گو بحثا یکیتیت کن مساج اکثر ساقیه جمار نشاندن جمالباتی وار نشاندن ها میناکا هری برچاف هنرمند د آستا کردستان توی دات ناس کرن او دروجلات اناوین دجی باوی تیار شهید کرد نه من هنرمنده که ناسنامه کوی هنری هبو و هر کسی گو امپر ایشیان به شهادت باوی تیار پکی اج پده کرد بیجم تمام تجبو شروان قصده و یا پگی و یا پجی و مجلس لشکری دنیا با همه باجاران تجبو شهیدی وانت تشتک نگوت ها اجبو باوی تیار تشما تشک نگوت یعنی معنی وقتی مرا بحث کتاب که تنی با خفتنان و بچیروکان و بدلخواستنان تنی دلی متخوازن نابه جارنا هلوس لازم دم هم دبین هلوس لازمه ام به ارمان جا گو براستی او پیک بی یعنی او ساعتنی ام هفدو دلی هفدو خوش بکن و چه هر کس پرکز انسان دا آخر و تشی پر مزن و خوش دبیجن لیدی ساعت ناکم من برسیارتی دلمال خورونشتی وسا تنی لبنده معجزات که جز ازمان دبی وسا نابی کیتی ویرنگی آوان آب دمی مجی کمه هول اندرنها پرسامنا داوی اوانها الامرالی هفدیتن تینه کرن افجارا دویمینه بريبر آبخورا هفدیتن تینه کرن هفدیتنا داوی دجی گوت کو تنه خبات تیمه شاندن نجبوی باکور کردستانه یعنی وی تأثیر خواسر هم باکور رجلات سوری روج آوا هم باشور هم رجلات بکی خباتن آشتیه کو ریبر آپون ها دست بکری و تأثیره که چاو سر باکور رجلات سوری بکی لسر شورش باکور رجلات سوری بگومان سروک آپو ایدی اراده یا توای گلن کرد و گلن هرم توایی جی تمثیل دکه اراده دموکراتیک تمثیل دکه اراده آزادی تمثیل دکه مانه به سالای حرتم بالا خوب ده چالاکی انگول همه داره چید من اروپا جی و هر چار پرچه کردستان دما درفتک چید من ملت تف دبیجن دبی سروک جیان نابه نه اف نه ولو اخفتنه که هستیاری تی گوتن اویا لکیلک هستن درستی تیده پاکش راستیه که منامه که سیاسی جیته دیه فلسفه و رامان و بیروری سروکاپو ایدی بوی آتوای گلن گه آزادیت خوازن و تایبتی سری دی گلی کرد و گلندن ایدی سروکاپو امرالی پارادیگماک پیش خست پروژاک پیش خست مثلا لباکو رجلات سوریه خسریا دموکراتیک پیکاتی لسر فکر و رامانی چی بونه تکوشینا آزادیا جن لسر فکر و رامانی چی بونه رخصتن بوینا جواکی چی بوی سر فکر و رامانی چی بونه جبر و چه هفدیتن چی ببن چه قبول کرنه گج تشتینگو او دو بیج وقتی چی بن تی واتیا گو پرگالا جهانی ایدی پروژاگو لسر فکر و رامانی چی بونه وی قبول بکه یعنی هفدیتنین بسروک آپو رگچه ببن و باری روجاواجی سوگل بک و بالعکس و بی واتیا قبول کرنا پرگالا گو روجاوا چی بویه بنرن 2013 و 14 15 دوان سالا ده روجاوا راحت کاری بو پرگالا خود چی بکه راحت جعالیه ترکابه چما وی چاقی هفدیتن امرالی هبون یعنی هفدیتنین امرالی دبن آلیکار گو روجاواجی کار به
حتی دالی سیاسی دو عسکری دجی راحت کارب تکوشینا خو آواکرنا خو بردوام بکه براستی اف هفدیتنگ پیک بین و اف پیواجو اگر وقت دراغاندنه دم دبیزن راست پیک بین و ببه وقت دریه که نو روپله که نو سرخستنا شورش دموکراتیک و آزادیه ده و ببه هزک جبو نتنه باکو روجلات سوری و نتنه روجاوا جبو توای سوری حتی جبو روجلات ناوین بنا پرزگریکن روجلات ناوین مزنن پرن سروک اپو پروژا پیش دخه یعنی پروژین دولت نتو در باسکه پروژین گوان ناکوکین هی در باسکه پروژین گو وان شران راوستینه پروژین گو چاندا دموکراتیک پیش بخه اف پیش که جبو هر کسی باشه جبو عرباجی باشه جبو سوریاناجی و آشوریا و ارمنیا و کردا و حتی جبو گلندن و ولاتندن جبو عراقی و یمنی و اردنی و همه دوره دبه پروژه کی چاره سریه و از دوی باوریه دمه هگر براسی پیواژوی کلو دست پیکر دولت ترک و قبول بکوی پیواژوی و به هزه که مزن جبو سرخستنا شورش آزادی و دموکراسیه بله امکان دبیا خلق خو ول در مساج کی وش بوی گلی با کروجلات سوری هاوی امکان بکر مساج ام او براسیج برگو سفربریات اعلان کرن و ام د پیواژوی کولو جیان دکن ایدی پیواژوی هبون و تنبونه نت شتکولو تمام به نه بجی نه مشکله نولویه هبون و تنبونه جبو و مادام ناوی سفربریه هر کس همه بش همه پیکاتی دناوی سفربریه جی بگرن بلا کس نبیج ما کاری منه شر کاری منه برخودانی کاری منه سیاست نولوی کاری تا چد بلا به هر کس بویر رحی گرک نزیکی لگوری تایبتمندیا کاری خواه سفربر بش بو سرخستنا شورش و پیش بلند کردن آستا تکوشینه و وی برخودانی هان بیلو به انجام کی سرکفتی به انجام ببه و ملت ما آزادی خواه پیک بینه بله ام سپاس کنج بوی بشدار بونه و اندام دسته هر سروکاتیا پیدی ول آلدار خلیل اجی سپاس کن سرشان بله تماشاوانین هیجا وی اوایم گهانا دبیا خلاق خواه و که مهوان مجی دیار کری پیوسته هر کس تبلی سفربریا هاتی را گهاندن ببه و وینو اراده خواه بپارزی حتی خلاقه که دیمینت خیر و خوشیه ده دم باش